Per mi, la dansa és un sinònim de llibertat, desconnexió. Faig servir la dansa per connectar amb mi mateixa i desconnectar del món. Podria passar-me hores i hores ballant i no em cansaria. Lo más bonito, lo que más me alegra de esto es que mucha gente viene solo para bailar, le llena mucho la vida y les pone alegres. Vienen acá que han perdido familiares y dice que venir aquí les llena la vida. Que se pone encima de la barandilla y nos anima. Nos dice muy bien, todos contentos. Los yayos del hospital los sacan en silla de ruedas y les alegra la vida al vernos bailar. Es una alegría, me conforta, tendré que seguir hasta que el cuerpo aguante. El ball és una cosa molt important per mi, ja que em deixa oblidar-me dels meus problemes, vergonyes, pors, i només de gaudir del ball i gaudir, en aquest cas, amb les meves companyes. M'agrada molt ballar en grup, ja que perdo la meva vergonya. M'agrada perquè em sento més segura i sento que puc ser jo al 100%. Per mi la dansa és com una forma d'abstreure'm de la realitat i oblidar-me del dia a dia i de totes les meves preocupacions i de totes les angoixes i d'endinsar-me en un altre món on realment m'oblido de tot el que em preocupa perquè és un món on només existeixo jo i la música. Per mi ballar és un moment en la setmana que m'oblida de totes les meves preocupacions i problemes per posar tota la meva atenció i esforç en el que estic fent. Siempre la danza me ha hecho muy feliz y es una manera de liberarme de todo y, por ejemplo, en momentos de estrés, si me pongo a bailar, pues este estrés inmediatamente desaparece. Para mí el baile es algo muy especial, me siento muy viva y me siento genial. Es lo más bonito que la vida me ha podido pasar. Me encanta bailar porque me alimenta el alma, me olvido de todo y es un momento para mí. Llevo 20 años bailando, ojalá lo hubiera hecho antes. Es muy importante el baile y sobre todo tocar las castañuelas. M'agrada molt ballar, vibro quan ballo. Ho puc treure tot, les emocions, sentiments, estats d'ànim. Yo veía mucha gente en la calle haciendo deporte y otras actividades y les pregunté a las chicas, oye, ¿y por qué nosotras no nos encontramos también en la calle? Y hagamos lo que sea, da igual. Bailamos, nos soltamos, nos reímos, nos contamos la vida, encontramos un rinconcito en nuestro barrio y lo hacemos nuestro. El ball és una bona manera de desestressar-se, desconnectar i sobretot, ja que porto molt de temps amb aquest grup i ens sentim com una família, passar-nos-ho bé i poder expressar-nos. Ballo perquè em fa sentir lliure i perquè em dona la seguretat en mi mateixa per poder expressar tot allò que no puc expressar en paraules i ballar amb els meus companys és una d'aquestes coses. M'agrada molt ballar perquè és un moment en el que puc expressar-me i a més m'ho passo molt bé ballant amb els meus companys. De ballar perquè és el moment en el que penso en mi mateixa i en el que em desconnecto de tota la resta del meu dia i en el que sóc lliure d'expressar-me com a mi de gust. Per mi el ball és un moment al dia en el qual jo puc desconnectar, en el que puc centrar-me en mi mateix, expressar com em sento
i arribar a casa i sentir-me bé amb mi mateix. Durant el confinament va ser molt dur no poder ajuntar-nos per l'energia i el bon rotllo que ens genera ballar junts. Així, quan el centre es va tornar a tancar per les restriccions, vam decidir que, a més de les classes virtuals, ens havíem de llançar al carrer. Lanzarnos al carrer, sí, buscar un espacio en la calle para poder mantener nuestro momento de la semana. Y pronto por la mañana, tempranito, nos sacudimos la pereza y pese a la lluvia, el viento, el frío, el calor y el suelo que es un desastre y no nos deja girar, y pese a todo eso, ahí estamos, bailando. Per què ballo aquí els diumenges? Perquè és el meu millor dia de la setmana. Perquè m'agrada sentir la música, moure el cos. Make up your mind to have no regrets. Empezamos hace 6 años, madre, 6 años, ¿cómo pasa el tiempo? A pesar del tiempo transcurrido, seguimos siendo prácticamente las mismas, por lo que ahora básicamente somos un grupo de amigas unidas por una misma pasión. Pensar que el diumenge serà un dia diferent, ens trobarem, ballarem, riurem, viurem, i tot això a l'aire lliure, en un entorn tan especial com aquest. En nuestro caso, al ser alumnado profesional, la necesidad de seguir entrenando el cuerpo y mente era pura necesidad. Es un auténtico placer encontrarte con personas que transmiten, que te dan esta pasión, esta ilusión, esta entrega, estas ganas de trabajar, aprender y de compartir con el resto de compañeras. Ballem perquè gaudim expressant-nos amb un llenguatge diferent, on les paraules i les generacions es difuminen. Ballem perquè ens apassiona, incrementa la felicitat i la plenitud a les nostres vides. Vivim sensacions que no podríem descriure en paraules, però ens fa sentir i vibrar més. Ballar en parella m'aporta un amor de 2 minuts i mig. Una meditació on els peus i el cos dibuixen el nostre pentagrama. És sentir la vida. És connectar amb la llibertat. Construir moviment. Ens fa sentir més connectats amb nosaltres mateixos i amb la parella. Un viatge d'emocions compartides a l'interior de la música. En temps de pandèmia, concebem la salut d'una manera global, on seny, felicitat i art van de la mà, a peu de muntanya i amb aire pur, gaudint així dels beneficis de la natura. No habría palabras que pudieran describir exactamente lo que uno puede sentir cuando baila, la necesidad de expresar. Al bailar sacas y a la vez entras dentro de ti. Para mí la danza fue como una manera de hacer deporte y ha acabado siendo una manera de conectar conmigo misma. Nos ayuda a seguir adelante y coger fuerzas para que la pandemia no nos hunda, sino al contrario, salir vencedoras y no dejar de bailar, que es lo que nos ayuda a encontrar estas fuerzas y esta sonrisa que no podemos perder.
El rellotge espera sense avisar-te quan s'atura el temps. Els carrers deserts enlloren trobar-te quan s'atura el temps. El ballet me ha enganchado y me hace sentir muy bien y me encanta. La danza me ha aportado otras sensaciones y me ha hecho descubrir mi cuerpo de una manera diferente. Em sento molt realitzada quan ballo. Sempre que sentia música era inevitable ballar. La dansa em fa feliç, em fa sentir lliure, és salut mental i física i és una forma d'expressar tots els sentiments que portes a dins a través del moviment. La dansa em fa sentir viva. Ballo perquè m'apassiona, em fa sentir lliure i perquè és salut física i mental. És difícil transmetre el que sents en paraules i amb el cos es poden transmetre moltes coses. Amb la dansa em sento lliure i puc expressar tot allò que no puc expressar en paraules. Amb la dansa sento que res és tan important, cap problema és tan greu i tot té solució. Amb la dansa és el que realment sento. La dansa em dona motivació, la sensació que estic fent coses, que estic activa, que això és algo molt important i d'una manera molt maca que és la dansa, que és una corrent artística que és molt preciosa. La dansa em crea una bombolla molt única, una bombolla molt creativa, de poder escoltar el meu interior i expressar-ho a l'exterior. Això la dansa m'ho permet. Pues a mí el baile me da vida, absolutamente, felicidad y momentos de desconexión. Sí, para mí el baile es un momento de conexión conmigo misma, de celebración y también de desahogo. Para mí bailar es una forma de expresarme y transmitir mi energía hacia todos. Simplemente me hace feliz y siempre me pone una sonrisa en la cara. Y hemos empezado a bailar en la calle por el tema de la pandemia el año pasado, básicamente después de los 3 primeros meses que hemos tenido de confinamiento. Y la verdad que ha sido lo mejor porque he conectado con muchas personas de diferentes países y hemos podido pues seguir bailando y disfrutando de toda la ciudad de Barcelona. Olvido de todos mis problemas, es que me hace feliz porque sonrío y no sé, me lleva a otro lugar que no es mi vida con mis problemas y todo y tal. Con el contexto de la pandemia, salimos a bailar a la calle por una necesidad de poder movernos, estar en grupo, motivarnos entre nosotras. Salimos a la calle a seguir nuestros entrenamientos profesionales también. Bailar en grupo supone una retroalimentación en cuanto a energías, en cuanto a nunca dejar de aprender, cosa que profesionalmente siempre buscamos, enriquecernos y ayudarnos unas con otras. Por esta necesidad de crear, de poder bailar, expresarnos desde la danza, salimos y las calles del barrio Guinardó nos ayudaron a motivar. Bailo desde muy pequeña y no concibo mi vida sin la danza. Bailar significa conectar con el presente,
con las emociones y poder expresar todo lo que no verbalizamos. En los momentos en que no nos pudimos reunir en una sala, la calle nos acogió y donde sea, bailar aporta salud y felicidad.